So video lang tana paklapon po. Kuson si TikTok along. May tanga video viral dun unima. Lapit kuson si shoot po nang ma. Kuson si edit po nang ma. Pinili. So video lang tana paklapon po. Video ceng je prana lutung pani sina chune ringla. Nang litum jong si lasona video kela aning ha kulote nili channel subscribe betha laben bell icon tanah lutung press betha nili ka upload video na lutung aplang se kelang pon logi fan te pinne video lang pon sena aplang sena litung time master long nang litung kisuda video insert no nili insert lo ekam play po nang litung lang no nili kusun so video kisud ma nang litung talason isi idea channel nang litung ta son video semarun po ya son warlo mungkin ini nilai son si video shoot lo non nilai la waste part an nilai karet po nilai la kona pensi ke warma nilai pansi encet po nilai ke war anak pansi encet po nilai dat po trim to left play hit bisa nilai pansi encet no wasting per dalang so kati pot po ang dalasan isi idea enak so nilai trim dala nilai cut lo lagi ko na cinta kusun si kisut na nilai cut ko lagi ta nilai cut lo kan matching kan dulu nang litu nang lo asal left check lang asal left check lang lagi no nang litu na sabo time pinang tumpalang may info no nila sabo isi idea sinang pilo nang litu lapan antu se time pirang tumpalang may unpo nila just isi idea sinang pilo nang litu kusun si semaling na time piwi dalo nang litu si idea na tu si nang litu dak misi sound effect bilo se antu se attractive po nila ini sound effect isi di po left check lang sound nanti sabo time pira lang may ewan po online ka nila sabo isi sound effect bilo sabo palang may ceditan nang tunasan sound effect isi mesin sendiri nang itu kan bilang po nila sa unang just isi example lang ito lihat sila
kami channel ko nilinon sa sige si bilang non seguro sabo mecerlo la mecerlo non ang da krisi ke bang hot banang mutun slow motion bilo kan sa lang mecer ko Nalasan si nalasan exact lang po kung sikilang may na slow motion gitu nalasan support time pira palang may unpo te I hope ang itong so video lang pen si idea lang po to nili ning chitelo na itong yung si lakson video interest do pronte mate lakson video kilang interest do mate lakson video keselan interest do pronte la nili channel lang nang itong lakson editing tricks ang ito nampak lang pon bongi la sinang itong lakson channel subscribe kilang pronte subscribe big data